kalangan in Samatel Court, Puigeten Kakiu Beneranwit, Puigisongros, Telananik Telen Tamataman, Met Ewia Supplement Court, Kosandi. Puigiranwit, Ewia Raneo, Meaning in Kesampal. I meant Trian Kite, Ni Willianti, Israel kan Makinapapali. Peren kauna bata o melel patki yang kumai karos o melel wiya atel kapeng kalangan muletek de kapeng kalangan lapong sama tel kot kalangan kieni puigi kita ketspede te eu peneranwat o katkatete me kotiu me aramas choto wiya penaramas kakuyata ap coach kelep eri kalangan kimai samat coach kapeng kiyang kami paitan tatok me sensel ranwat ni sambawat melel aramas toto me pain komikatin sayra tararay maur puigi komikele bakin kaku kita la maur naramas ap kadigin aramas kalangan en kami o kapeng kiyang kamu jadawat paita karos en kanganata marami pil kapeng toror o karosien me yang miminan perawet dan peren kauna batawat me del kapeng o momochokan me bil kini yang tutum tatawat o pil kapeng toror o papa kan nono kan me pulubulkan mana ka pena ka pakan o karosien me yang katkatete tuan supplement coach limbok o kalangan o ngaray maur e wiya men katete me keyo kelail ime aramas kin kiligilan o bilkin ka kugit kila aray pilataren aleta supplement coach limbok te kalangan o kinugadalanay mo. Kalanganin ko pramay karos, ikasamoy kumayad karos, nantato kasampalwat, kitayal ni, ansyo yung magkatayal, ew kipenda po ikison bareo, en tatokwat litoranot. Kaping, ong samatay kot. O may samay kot kalangan. Klakot sa lupur yang kom kacin kapatong kich karamom o karame at lupurin pagsawaskan maing semay kot komen me manaman me sapul man ke limpak o insak manaman o insak me karos pulsang remo maing sang me piluya pararen or pararen kabay Song karos maing sang. Soche at meagot. Riat kaping en kin kopurpurwan komitra en so karos. Ibil wato maing sang. Tipachakan. Obil bagmang gila. Kajin kupur mangki yung kit. Tipkan me sa uyata me sese. Sepil sese. Kajin mangki yung kit. Paniat pangkin tola. O uyat tatokan papa komui en kin poita pueki komu pangkajin kupur karamel kimay sang kalangan en komu yan so karos Patung wow ang kinongocho komu yat kang kalangan nilimpok melalapot mesaraw yen kaunen kaun nakan nan marki kan bakin kecil nan malar o kecil mama sani songkan korusien kaping kiyang ko mereles ngakan noon makong kacung kola yang kich o bilkana tier wata pensak mumuran kaping kiyang ko meren main semay coach kalangan sabul mo masen kan o lord di kapakap main semay coach kalangan sabul mo ngayon na mawia son school son ka wait son ka school an ka school gini kamaray ni kiyang iya kalau kaya iya kiyang iya ema ko ti alpen sabul mo masen iwiyate sabul mo muchonte to kichay kiyang hila lord O maing samat kalangan.
Yet ki sabon no mo sa ulang bukat. May piliw ka na ortam kupura mo kulakot. Kusentin kapang nga maramay. Tuwang sabon no makalangan ng kit. Saksin maul. Saksin asungakin maul. Saksin kapaikan. Mekampun kot kitongkit. May miminisin tungal. Tipsokan. Nilikaw. Pil. Isang koros na pit kapay. Sa kapkaping kalangan kiyang komo. Ang kading kupuraikit. Atas ngakin maur kanati. Karuat. Lakuat. Kalangan ang kupura mansangat. Kung ito nuya, sarapat sa kung ko yang raikan. Karusien. Misa malaro sa rai tatong ka. Saulang kan karusien. Kung ko yang rai kelai. Marain. Purang kapun. Marainan kung kap. Iyang rai dulel. Ren pasana rai tatong kan ren kung kap tatong. Sa kulong katarain kan. Kalanganin kong main sa may coach and mekoros. Main sam, inananian ka katong law, katong latakpan ko prom yan sa umawach milil main sam, kaya kituan sa pulmamaplan, kosanti, kich ka kurong ew panak an sa umawach main sa may coach. Main sam sa pulmamayan so, sa pulmamaplan, kosanti, kone wew naur mininintin mau milil. Main sa may coach, sa katong kiyang kamoy kalangan kiyang kamoy siya mekoros main sa may coach, Komien ka kuya menen main sa may coach, mawak, song kan koros me panuyaw na nasa. Sa pruang ka pangayir main ko sa badap ko ito sa bulong mulim paklabalat ang anal mankit. Kuya kerusunar, takailan magkongkatin kay Berton, sampun mamusi karamat. Nakarayang pelakot main ko at pruang kanil paninang perawat. Kusin nalay payaw taot nasa nasa bulong masin. Main kuat sa kapangapiyongir po kailain. Magkongkatin kolong kit. Nakareng at kakbog tuto na awang. Wow, Tor magukod. In the name of Jesus we pray and we receive what we pray for. Se aletiar tame se pelpi se aletiar ach pasabang benach kapakap korosir mes saya kali tasises repurator, koros mo prala rabil purator, korosya in the name of Jesus re alletir, in the name of Jesus maula so mauis mentame so mawar kamele leposan mesises me kach re maula in the name of Jesus maula. Amen so much God. Kalangan komusagat more in the name of Jesus again and again. In His name that we are healed already. Either the name Jesus deliver us from everything in this world. Balingan, balisomaw, everything on finance. He deliver us in the name of Jesus. He deliver us. He conquer it in our life. Every little thing, God. Oh God, thanks so much, God. Jesus chorma kareta maulan samba. Jesus chorma iralbane upena. Kalanganin kauno o iyay kapakap kauno koten. Kapayata sa kulma kawit lalamay lo lalay tay parusia. Ni manamanen maran kaun Jesus Christ. Amen. Oi peki kom kachlong nanay maur. Uyalay kaun o uyalay song ko maur. Sang ran ko chobil pangko kolache. Ran ko chobil pangko kolache. Insanaykan solar kaun yeta? Yanaykan solar kaun yeta. Ab komoy nawut kaun ye kaun Jesus. Ab komoy nawut kaun ye kaun Jesus. Amen. Kaselel yang maingko. Kalangan kiyang kauno, ran kaselel, ran mau mekaten muitang kecal-calang, uya memawar.
ay tungalat chaklin lambay balo ibat bato Hawaii. Men bil welcome to Korusia kan meban ewang kit nan parang ko na bata o kaprayang kau no kapeng weki kamelele metama kau no kateng kai buyeti pare reuran wat April 5 awiya kataman ban pareu me kau na bata ipuitinan moren ketel men bombe metodo waunki metodo soik abu kamelele megot magosang reng kauno aban budi abang koirta aban wa aban patapat ui kalangan kiyang kauno po kisapol malimba ichamanda rano April 5 ui dudu nangena ya wurla ui ki awai se lockdown ni ay kin wata buksarawi ansa wata rong pogopakan ansa wata iri rong mokitenain so nangena ya wurla rano mempombeka ono pata rewasa tame chaini bilale rewasa no mokitin antichrist mokitin muin santa me chaptaret wiwiawi apa lautlar apan la laut pasang aryawiya warning awiya pekeryo nan nongyongi yen kosayayang nayarmas ay penenay tonay we tuan chala nanano ono pata so ato potitata ansawo kono pata no maramasoi kamelele ato o mokito ko san ren kauno ko sotra ngoyo aman monti pilipilane iputi arwanay ngong kita rano yung kosaya yung aramas makombor mimeren cheeses macheban so tape sapal kolula wulia kap ria sotra tel nor muren achaiban melan an palwarwat ari wanay ngong kirano ipukatati na telefono ngay trap live amuri sang moran ria amuri solakak mer aramas men aleta Christ aramas men Bible study aramas men asala kauno karetay kamelele makauno coach katan kai buyedi tamake trial katpana o waun kranwat so video kan ban play bechele ni rong me mokitin kauno tatoken coach e parpasang wasakoros e wiwiawi o bangunyawi lautsang kamgatin kalangan kiyang kauno amukatin yang amukatin moitang Christ am mauriay kabakap masay murin irirong tamawiawi ranwat nan programen kasarawin katamanen paditin kono pata kamban wiyata pilipilu tapan sansal makamuyo ngoy so tapanan ken no likin Christ chanana ko prayang ya cham no chanana wewe ko porang ko nya taru yema no kon santao ari nambar kai puyeti song toto nan 2020 kai puyeti palilaut patak kabara nambar song toto Near men's ministry, women ministry, youth ministry, children ministry, and sincerely kan nepulapul kita ngan sarau kawin niya niya biya kapakapiw bak makapan dan ko napata nepulapul kan. So it's not about me. Kwekerong kapitian kauno tama kauno kachungkurki. Anso may murki turun na ramas potlong menyan sawas. Sang namomod so chekan, sang nan way chekan. Ari linganan kauno. Niya imagin kachin buya mekot. Chay sutakan totoki. Epen masaniyar. Na uya baka na mamarara. Uya pang kauno ka na mamarara. Karata mekot yung kauno kung kay puyedi. Imakin kiyang angi. Imakin katkiyang ang kakelay. Lang kakpatabat ang kakpatpasam. Mekot makupurang kauno akin trapdat tukutuk. Apagin laut na o so taramas kin ka kawit. Okay? And so what mission we are still here nan state kan nan Amerika. Okay? Totoo ko mumod so chekan. Nagkatandi o kamelele tama ka child winning ko na pata kamelele. Dat chay kamelele rongamawin Jesus. Chay ko Stepan kaun Jesus kastong bogila kamuyongoy. So yirongamaw met chay wo waseli nan Amerika awiya waselir nan Bombay wasakan offline ni armas ako iren armas de online ni bong nenran akan toke ay mongyong armas chocho kung kolyo to sang mainland zone sa kaukan zone
Sona aramas, songa san aramas. Meo sa meretipa. Arab kung ko saya rongorongero asa ta makao na pakong ari karapawat na nasa ng ut ya kapulipulki ni songa nal koros pwede chela nane ngong ki ndayang ke chai koros meo asa me ke chai tipan na coach pakong ke chai han so pukat terin panay na ikaw na kamoretier ngen nan we to kan terin panay na wiya house fellowship wasan kautang kan meso close ti na nim kan bialar wasan kautang ari isang puka iken to puka okay so tapatuan le ngoyo ay sin momodso menen sola menen momodso me ipsapal out kingen sarawi lelim pakong Jesus o mamorki kuprangko so nan video kan me ban play more net aban highlights aban kasaleta song kan linganan kauno kan no wiyawi that wiyawi nan parte yo bil wiyawi nan paret o bil ban wiyawi kola lapasa kalana
door and knock. When you open the door, I'll come inside and eat with you. Jesus, knock, knock, knock at the door of your heart. Jesus, knock, knock, knock at the door of your heart. Jesus, knock, knock, knock at the door of your heart. Open and let him in. Aloha, my name is Joy Joy, and my scriptures can be in John 3:16. For God so loved the world, He gives His only Son. Whoever believes in Him will not perish but eternal lives. John 14:6. Jesus said, I am the way to the truth and the light. No one comes to the Father except through me. Genesis 1:1. Jesus, in the beginning, God created heaven and earth. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and it will find. Knock and the door will open to you. My name is Anika San Diego and I'm from Big Island, Hawaii. My first scripture is gonna be Genesis 1:1. Says, in the beginning, God created heaven and earth. And my second one is gonna be John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And then my last scripture is gonna be Matthew 7:7. Says, seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Ask and it will be given to you. Thank you, everybody. God bless you guys. And thank you for everything. We love you. And thank you, Lord. Amen. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus.
Kalangan ng Kaunabata Ministry, I am a better person today than I was before or yesterday. So many things, Kaunabata Ministry. We are more up. I'm only gonna talk about 2 things. With God using Kaunabata Ministry, I am a better person. I can forgive people now. Before, I can hold on to grudges. I don't forgive people easily, but now I can forgive people so God can forgive me. Ngaya we put ki sompar waluted wow up se chino sarawi se we put ma saan kita ng karwaron kapung kchalamon slangan kaunos se solamin we put man. Ate Sergio, last name Primo, ngay manage o tama ministry Kaunabata, the group in Kaunabata. Ta karayang niya ipilasela, masanan coach lasela, nan ngay saraw ay piman. Baptizing bilda, ima pilkiyang niya, marain, taso napali ko kung Kaunabata, nakarayang ay sela, nakukach. Rekatong kiyang kauna, ano ramwach, iwawapitize ngayon kauna. Kasalelya main ko, ete Piolin Elias, kalangan ng coach, pwede kamawilay sa umawan, o bil kalangan ng kumailkan, jabi at kurubang kaunabta, o bil kalangan na ibaptize lang naman Jesus. Amen. Ategi, puyin majabi at kurubang kaunabta, bil kapanggalangan na walay, yayamay sa wasan kapakap, may yang ibil ka katete tama kaunuyan. Mandalangan kiyang kauno coach, wanapil kasalat kaya lasang namin kasalil kan may sebitiyang lale, te mangkatete. Iyay ko to sa coach yung takrupong kauno tama kaketaya seta kauno coach, umapil baptize lang maran Jesus, o run watch, ingay pil kakaya katete. Tama kauno coach yana na imo. May lutong katagat niya na yung yay kakatete. Kauno coach, dami kong Pilipinanay mo lang, ipil kakayap ken. Ay yananin kakapkarusyan, iya sayor ken, esapang kauno sapang. Ibanin dami ko nula, puyay ko to be baptized na sapot. Atay Sonia, elas ni Tangdek, ang sawaj ipat-patyo kaway nan win away. Kapang kalangan kiyang kauno, wag sa kalangan limtok, kapang kalangan kiyang chun Kaunabata, wag sa kumamay tay. So piramas ka sa ngoy, nasalong ala, talang ngayon men kopro itong tang kopro kauno. Isusumaki, santar tayo, yay ko po san tonti. Hoy, ako ko tanan winaway, boy man ko tanan mo wini, parche na, kaya ko trulay na January. Ay so milid sa apos, isay ko lang mo wini, asumaw, nasitan kitong child, nagi corona, lelang santa. Ari lockdown wiyawi, ngay so ko lang mo wini, Kaunabata chapta, taro ngayang mentor, ikon rorong patangkan, kawait kan, kalangan ng kauno ngay kinan siyang kapakat. Ang sa Kaunabata chapta, iyan sa umilukayang Kristo na inor. Kutami ikin uyang mo, terenti bukunya, isusukaw si uya benin senay. Sukasaban kita me, uya way matmatawa may ipon, yumaw, apso. Ang sa umilukayang kauno na nor. Kalula, waliyakap, ikon. So dyan sa barrio, ikilay, ilan, kon wana ikilay. Lelmet, may vambilikin sumo, takabakap. Masakis may vambatakray, ikintoke, ngay kong kabakapi, ahapil kun mau. Huwag kisawal mong kauno ko puro kalangan, ko puro manaman, may sansal po na nor, may ibilmen kalang alata. May ibilmen niyang kitaw-taran, watch, o kapkab nga marang kauno. Jaki yang ngomongkan, weki sabol mamay lucucin kapakat, sabol mamay lalapot, baik, makari yang kich wayo, aramas cuan tumpe, nebil kamor lar, baptize lar, weki amay baten kapakat kun kich, kauno weki sabol no pupur kalangan lempok bisan salpunay mor, wanay kelay ta,
manamanin kaun si cakak surana. Aripil men taki charen ay banay kan niyang meban yang rong ay katete wach kumay den menlaw yang kotonan maur kapwach maur kan sana maur kalangan limpak misan sang kauno pasilaran saw nan mark ew isak na kasi leleran saw o wen coach karantor kumalar kalula o walya kapala o poson laro nga mao sa lara chailan saw pakreng may lang nanchi yang kotonan mau ko pasilara chailan saw o ebil masani chanan chani isak payo man saw koros ni chaiban lukwar yang numare aban rong o kapayata ngari kalangan ng kukuramay Kanuya yavan pit ay lor sang maskoto. Iko ko selibona na metoy sabe way sangerte. Ating yulinta ialeta Christ ng April isu ria katriesa. Kalangan kiyong coach pasang anso woko to lel match. Iken mayaw ikan papawal na ninor kantekin sang ni Binay Kel pweki sang nan masanen coach tama sang nan rong isa kay saksu aruposon kin ko sang ni rong masanen coach o rong masanen coach kin pulsang ni patak tuan Christ. Lelia main ko korusyen ay penini kan koros riye kan koros ni seri kan koros mele chonai way kwentong ay wanita nakasone kalangan ng coach putami men katete tonay nor ong kaunapata imen kusiya yung kumukampo kapay pero watch kaunapata main ko kay tineten momot so yung kauno coach makaching kay puiti pero watch no watong so lang chocho main ko melel momot so chocho mayang pero watch kweki se eseta it ngay ikakatete ni tiarata is coach iesela pwede nasa ni main ko nan kuksaraw chailan rapaki chailan tiar apil kachin nasa ni che natu wanaw silisak silu chailan rapaki mas weng coach song cheka nang tang kachilan kachay inenen kapungki kalangan tiyang kau na bata pwede sapal mamay kupur pig talapoch sapal mamay tatok kau na tatong kin kumail mawato teach momot so chocho the aramas sapal men kau no chocho potong nan norwatch main ko kachay koto kachay leupene kachay lupita achay momot son Christ may koto kachay leupene Kasalelia main ko ete presenta prantan ituning sanan Cincinnati Ohio Tamil kaskusa ng kauna bataye kayo pitay so meron tuwan ay seta mumanay bang yay tays yung kasaletay pik yung kauno o meron tuwan ay ya meron yung kasaletay pakong kauno karyaw ye tuwan kapakapilasela mumanay bang kapakap kasulu ye tuwan ay pilasela mumanay bang watawat kapag coach Kasalelia main ko a day plus Milo itunin sang Medford Orkan o ikerta born and raised non Catholic o anso kasali kanyang ministry and kauna pata o imin katete check tama ika-school san and kurban kauna pata tama kauna pata kan ka-school yang ye makichail anano kulula wali kapala o peptaisla Karyaw yaselat wanay pan kapakap, kasilu yaselat wanay pan watawat, o kapayo yaselat tuwan inawan coach kan, o kalimaw tuwan ay pukami ko ton huya peon sampa, may yayanan ko ton kalopi mahal sanin coach, o yay pukami kapatutong kita, o yaseta manganin coach kakchiya tapoy, naipagtay sen ngayon sa rawi lain, nanan kapung kipa kayaner takos ngayon sa rawi, o ikipiyar tatongki, nanan kapung yang kauno coach, o kalangan.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived. Proverbs 15:7. The lips of the wise give good advice, and the heart of a fool has none to give. 1 John 4:8. Anyone who does not love does not know God, because God is love. My name is Kaylani. My scripture is Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Hello, my name is Tammy. My scripture is John 1:1. John 1:1. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Amen. Psalms 146, 1 verses 1 to 3. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to God as long as I live. Aloha, my name is Jericho. James 1:19-20. Dear brothers, don't ever forget that it is best to listen much, speak little, and not become angry. For anger doesn't make us good as God demands that we must be. It means that, dear brothers and sisters, don't be angry at each other. Instead, be nice to each other and love one another. And pray to Jesus. He will solve all your problems. My name is Jeremiah Santiago, and I'm gonna share Psalms 37 verse 28. Says, "For the Lord loves justice and fairness. He will keep his people safe forever. But all who love wickedness shall perish." It means that for God loves his children and his people. All who obeys his word shall be kept safe forever. But all who love wickedness shall be perish forever. Aloha, my name is Anela Santiago, and I want to share John 14:6. It says, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except Jesus." It means Jesus is the only way, Jesus is the only truth, and Jesus is the only life. No one can come to the Father except Jesus Christ. Amen. God bless you. Hi, my name is Krian and I live in Big Island. Today I will be sharing a scripture, and the scripture is from Romans 3:23. It says, "All of us have been sinned and fallen short of God's glory." And it means that all of us do sins, not perfect alone. 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but he has eternal life. Thank you for all your support. John 14:6.
Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Then Genesis chapter 1, verses 1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering above the surface of the waters. I have decided, I called out his name. I'm following Jesus now, and he knows the way. I made up my mind, I'll leave it behind. No turning back, no turning back. I'm moving on, not looking back. I'm giving him all that I have. No turning back, no turning back. Though I may wander, I am not lost. So many distractions, but I look to the cross. I made up my mind, I leave it behind. No turning back, no turning back. I'm moving on, not looking back. I'm giving him all that I have. No turning back, no turning back. You wanna come with me? He loves you the same. Oh, won't you come with me? Won't you come with me? Just call out his name. Just call out his name. Say, I have decided, I have decided to follow Jesus. to follow Jesus. Say, I have decided, I have decided I'm following Jesus, following Jesus. No turning back, no turning back. I'm moving on, not looking back. I'm giving him all that I have. No turning back, no turning back, no turning back. I'm giving him all that I have. Giving him all that I have. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided. Ngay Pauli Mimi Nanayowa. Oy Catholic. Yaleta Christ nan Kaunapata nan April is a no 2020. Kaunapata makakaya ngayon seta tabi ko kita to santa. Kailangan ay Dauta wila pata ime yaw taot kita o. Kaya ngay wewe kita East Coast. Utami ko kita santa. Ito yakni ng misap oras namatang niya ang no kalangan ng pot o kari ito na norwet o katalain nor sulahan ki sula punot kami wiyay sa mga kumamada nga ito nini iso karate isang punot Dami siya siyang rena kami melen sulahan kisongkan me kenaan keniyaso me second saleta tayang atapuin mo ikin kabakap kaniya lau rai kabakap kaniya mau lai su mau pakriyaw
Sotana na wani kwan kamau yala isu mawa pe. Israel kapakap sa kamau yala kayo siya lang matakariyaw pe pupuya dus pa siyang kokan kasalayin. Ngay kauno kasun pakpakay. Ito may kasaletan. Ngay siyon kasaliyel pungkumen kasaliyel koros rawot shorter mekot yalala magtamang kasaliyel. Shorter pil tama-tama shorter pil ninang yang inaleta. Sangkalangan ng kauno usang nipat siyang kuyo. Ate Charlie Nolcher Abraham, ngay may matilinim pumpi. Ang siwa chukukusan na Wichita, Kansas. Imenuyay kapanggalangan ng kauno, kaya pero kauno ta, mega chinpilata. Chonta tongkan, Jacqueline yung umuikan. Magkara yung yay Aleta Christ, baptized ng kauno ta. Pilihan sa woche, kauno pilta tongko, chonta tongkan kauno ta o kamau yalay sumau recently met 3 days ago. Ika ko suya, kaunop tawya, pero yung nakapkapulupul nan 24/7, kakairata ay poson, kakairata ay menwatak puksarawi, kiyang hiya wilwewe laut, sang nirorong sa pamamahay patangkan. Isumautan ane prelo, may kolan mo uni, irailin tayang imong yung atpan walyali. Nan 2028 kauna pilkachkiyang ye eu mong yung makeup ipuralang numawuni po yan koso te check yaira ni mong yung imo kauna coach walyanta utani kin kap nga kauna coach kisang ye song kay may sola pilkang men kasaliel kisang yin teyer pilokolo kaya suwat Ate Sita ngay menu suot ni Wisconsin o Claire was a tuning sangya. Tani men katete ranwat men katete na tama kaulong yampo na ino para binipo tanan norwat watak saraw. Sikiyal isak walo project kaya nang kapakap yu pililiye ay kapakap pilinawag kotong ibitak nak ay kapakap yu tak nak rin kaun. Kapanggalangan kiyang kauno pakauno sa pangay kapakat. Isang iya katungtong koros may mitol, o kiyang iya mararayo may piso sa kakenta, o niya mararada, ipilipurya mo ikilaw at marara makauno kasaleyang iya. Kapangakalangan ng kauno, tuwan katin kalangan o kat kiyong ye maur kasampalwat ipeki inin kauno pataren kapakap kemas ay sumau imau la tolol sota preng ay sumau kat kiyong ye marain o pepol sola kapunot ni merey telotolel ranwat ini senamau sola meko tepunot. Yete Yechilin, tiga mimi Nashville, Tennessee. O ngay menu, imin wake up ng lautong. Pero kauno pata, pwede sa pala may kalangan bentok. Nakareta ay pilyang kay tito na Norwich. Tama kareta ay kay tito na Norwich. Testimony kan karos. Magkaratay chapter yang keto o yang wirorong masanin coach ng Barawich. Sa palumamay tatok ininin lap ong ye pwede ay no reblu wakitagla o sanganan wasa rocha-roch o kotonganan. May etay Nina ay last name Henry Thomas. Wasanay kausan ikan kausan talon year net. Nain ko inininay kapung kiyang melel kauno. Wekituan ay nor waksang nas. Wekisang nas ko to, ikin sarawi, ikin tungal, ikin kapaka. Isoto weweki mauri. Ipil soto weweki ne ipil kakos ko sa yang kauno ni saletak. Weyuta kapaka may kakinta song sana trabe umetrikan. Ay sto weweki me ikako beneng kauno, kupuriang kauno ni penay koskosoy. Rinenay kalangan ke pusang niyakin rong-rong
puinam kauna beta kakwe kila yamom nei bambil kapa nor nei we talale kakala wopenta nei boksarawi watak masen kan ibil kakala peweti song toto ibil kakala eima mona ramas ibil kakala kapakap mona ramas ibil kakala kakwatak boksarawi mona ramas obilkak ekiskawewa wasang mas koto maiko isutkakuya song puka Mawa, daily lari ay last name Alphonse. Kalangan ng kauna ko na no, nakasalada piyasang ng sangan ibay kay may cake tolala. Kitara na isang tasang kang korosan, ikanyan chep-cheparan kisakaw, ikanyan chep-cheparan ki kampu, ikanyan masabwega ikanyan lom, song kay ikanyan sumite tiya bilang kauna kasalada piyasang ng song puko. Ikan kakberta, insa na mga suchipil kapuno, ikan sa kawabe, uwang kalangan ng kauna ko na. Ngay mina Victor, ngay katid delan suwat ngay katid nistring kauna bata paka kauna coach o tame iale sana ministry kauna bata ngay question ano rochki yet mimi nam po coach me ye po saraw na kauna kun kapun men kauna coach na asin kom coach to pacho to pachem group what popom banaw taut sang right yaray kap kapul masen coach an so koros. Sing what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, God of revival. We're gonna turn this into a prayer tonight over our nation, over our city. Come awaken your people. Iben yang aja kata tama kauna bata uya yang ai no.
Kaunapata is a prayer group. It has taught me to become closer with God. It has taught me to pray even more. I can say that my prayer increased. I got closer with the Holy Spirit and Jesus. I got closer with my family. I got closer with friends. Ikakpilinda, my confidence level increased because of my ability to come and speak before so many people. Amen. Ariay chingalat yela ay lasni matli pachodasang South Sioux Nebraska. Tami pachogita wiyang katete ko sampalgi puipis chokon meleler sambareo wangu brancoch o baba kauno ainanen kaperan elini na yeme beranke party beranke aklapalap kangoti song kane song chocha me yame so chaka beranda ko brancoch ni enso me kutenan morwo chitiarata me ibuyata me ko chlaut mes chuka berangko brancoch ai kin kap gerang koros puya ke kauno ko cha ko chiyang ya chance en kolula olia kapola san salong ya wan ko prong coach o sapol matatak limpa kaina na laut punay nor pan sa watch bil kakir yang pachota koskosay de shashir masan coach mas ikin katrop ko sang puka ischoken men pachong wan ray lanay pachong manage silisak ikin pangakitar rampukach ikin men koskosay ya chor kin ngongki korosen yang ro they are lean we bin men yang choyai katete ang dama ministry and kono beta yang I know the ministry and kono beta karyang yai wewe kila o marain kila ta ko chmasan en coach yaleta Christ o ngoy baptized la sang ran mi aleta Christ le ran watch uyara masman uyala truck free sola toke men kasali aliucho armain ko mere le kapung kiyang kauno mele ministry and kauno bata pueki waktakla mesansa long ay more kauno the tonke group watch o waktalay kapunga coach Ate Kiyumi ay last name Simon kalangan kiyang coach peren kauno bata pueki pero watch kalway ito ang ren kaun Jesus. There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known and make Him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Woo! Alright! Let the church arise. Let love reach to the other side.
Let the world sing a new hallelujah. Can you get excited, church? From Africa to Australia, from Brazil to China, from New York down to Houston. Come on, here we go. Rise. Rise. Let the church arise. Let love reach to the other side. Alive. Come alive. Let the song arise. Let the song arise. Everyone sing a new hallelujah. Everyone sing a new hallelujah. Utanatay Sarminar Pablo Narun Match Poeki Popot. Apna ipanay te chonay wasakin lukorikan niya semi. Atanay nono sulinta Pablo atanay Papa John Pablo. Ngoy men kichi men wana men pompon. Ranwach imimi orkan Portland Horkan. Ngoy ikatlik. Ikalangan kiyang kauno coach poeki limpak o kalangan masain salpo na imaorla na to ranwach. Ranwach panyang katete para wach ye parang kono bata puwede limpak o kalangan may nanandapon para wach. Nakareta ay piliyang kakosay tayo ma ng clockwatch. Kalangan kiyang kauno coach puwede limpak may nanandapon titer kan korusya. Nakareta ay piliyang minang para wach. Kami lala may para wach iso sa pungalay ko to puwede kasanting kauno coach makalwaya to ng para wach. Parawat karayang niya ay kakay ma kilay o kak kilang song chocho na parawat ko kitalapo na imo. Puya kisang ni ran koro saray kang kakakila kayo. Ran wach kakilang tano ko kilapo na imo. Nilan po na ipanay na ichikicik. Ran wach sa pilatar pasaniyan papakaw no coach. Kami rin na ran wach. Ikakiyang katete may parawat kanten. Peran momotsoyu a peran kamenilmenio. Ipan ipiliang katete may sojo katlik cha ipiliang kono bata ipiliang pros o ipiliang momotso kwa Rusya nituan kauno coach. Po ikamela na momotso sojo pang kamoriala ap kauno coach kalip na pang kamoriala. Ranwaj imen katete tuwen kalanganan kauno. Ako cinta tongki kauno bata ministry and wakitala ay know. Nyari ikan wiya pata ikan paypayan o wiya rong song chocho ikan rongata makin nanan sair ay mongyo ranwaj imen katete song silu may pokata me wakitala ay maur yen kalukila te paykan koros o kotong nan mauran saulang yen wiyala sapulman coach ser Pilipil o sapulman chontata Kwayo, kauna pata ministry na litang yang kapakapen aleta Christ. Sang niya'y kwairta isoche weweki. Kokola sarawi. Ay katangkan. Ay sawasaramaskan mahal. Pwegi isoche panala kachangta. Pwe each way en kolang rensamo. E sansal nan son esak payo wano mamasani. Jesus yay me al mele lo maul. Soche makakola rensamo ma soche i. Koryao me ye baptized and peel. I baptized Catholic ni ay soche weweke. Ya utan pungan baptized. Baptized maminan masanan coach. And masani kachailan baptized nan peel. Tuti. Two-way, two pasang, the bangkan chorus.
kaiten pil en usipdom. Kan tuti o kan tulanan pilo when we are kasalapan mag tipamkan without sanger. O kasilun ira meyei watawatak masanan coach o we are kapaka ran chorus. Iso chokun we are sangwach. I kauna pata ministry magkasale yang ya me iya nane. Ikan matmata wa maray sarawi cha mayan kola sarawi. O iray kancha magkaitian coach magpukonan momotso magkak watak lokiwe masanan coach o makakapakat. Kalangan ng kauno at tatong ministry ng kauna pata. Pwa richingata paling nganiyat. Yan tete kila tanga memelel. Yan wewe kila tanga kupuran kauno. I wewe kila meyanane memor ki nong yung makalaga limpakan coach. I kapungki sang pukach koras. Mekauno kochin tatongki wen kalarainita talinganiyat. Mekara yang ranwaj ilallalapwaj. Yan buya sapulman kauno chwanta dog. Ako mo yaman masay ko tong kauno. Kauna beta. Ononap ainsaw karas. Wasan kan rogo to iraikan masay wewe kita. The anki relationship on kauno. Kalangan ng coach po ni Nor. Piliyatan ng 2020 ito ng 2021. Oi kalangan kiyang coach pue kiyay Nor, kauno coach o kata sangay Norin sampawach o ipilkotongan ng Nor. Yeah, name ko. Atay Marley, my last name Rosario. Why men kichuane men pensalat. Ang Ramonias ko Rosario rachungal sarapingoy. O ituning sang Kansas Oleta. Sang ni ay chikichikodo. Iyasa na miya sarawi, kasambal sarawi niya coach. Busasa coach ngoy ren coach. Kaya kasampalin ngoy ren coach. O imaya sa ipagtay siya. Panso may wait tanan maurwach. Pacho nga taparan ko na pata. Iyay wewe kita. Maramasa mananane ipsabal. Kasamo Christ na namaur. Bangkak. Buya tame. Kupuran coach. Song chocho. Iwewe kita sang namparang ko na pata. Sang niya chiko ko to. So chame ko chiya sa way more sa chokon mo. O itete kren panay na yung aramas koros. Mga isa risuwat. Ikinsangon mo yata mo sa chukak. Ariyan sa may boy tanan maurwach. Tacho nga taparang ko na pata. Iya sa tatakot. Mamaurang ko sapal kay season. Yaka sampal pan paten kapakak. Paten watak masanan ko chipuk sarawi. Parang kau na patawa kita lain mau. Kamau yala me karusya. Lel na isariso mau. Pil mau la. Kau na coach. Makaipu ito parang kau na pata. Sa pulimang coach masan. Sa pulimatatok na wiyawan ng parang kau na pata. Chakalew. Ate Elsinor. Makaros wewe kasi si Ramot ituning sang. Luwa fe kantaki. Imeng katete Ramot makau na pata. Kau na tatang ka kau na pata. Buwan ka proyeto na Norwich. Buwan mas. Ikan memor ke pen ngay. Ay more aso chang ka paranta ka burang kau no. Ay more mainin samin mele. Ramot ikakatete may memori ang kau no. Kalangan lapalap ong sama chay po. Buwan ka sapol mem limpaw. At tatang ka puinan kau na pata. Buwan ka proyeto na Norwich. Ipil kalangan chororo ong puinan kau na pata. Pueki aray lanso marapuliki parang kapkapulit masan ng coach, masan na melen, o masan na yeyas, masan ng puksarawi. So che katete kan rosa ng kurupot, apoy che may kan rosa ng kurupot, masan ng komor masang ran Jesus Christ. Yatay Maria Paulus, ngayon nante, ibabot lang matalanim, Ibilsan barer ban monita ke uran wat ari dame lang ko sa yak yay no punas ni ay trikita ni ay ko yokta
Ikin beren yang sarawi. Aptami ikin uya. Tani rangka kosoya. Yen kola sa lilim sarawi mention oki. Ap kola. Pitulong nanim sarawi monti. Lablaw tin sarawi yo. Iban trok na sa mo manaranas. Kailok bilmimirey. Tanaranas biya tanar kapatki. Talaw tin sarawi yo. Imagun mo. Rong patak. Tuk-tuk sang ay. Kilangaranas yo. Kailok malaot. Pasabil ko ito milakwan. Sasanan niya par. So ko ito bilmimio lilain sa uyo. At papabil ko ito sangkit. Ari. Ang sa umiya ko ito sangkit parat to sa ako sangkit. Ari ay kinkabakap. Kinpakirin ka uno. En kasali yang ya, posesyola ka kula sarang po warat to sa ako. Ay kapakap kiyang ka uno. En kasali yang ya, yawa sa insarawin midang kaktiartiya o insarawin na ma. Asa mimiyaw pa ako, haliyaman ko lang mato. Ay miminani man ay terbeno. Matikitiko, pitulong alare ino. Yaliyaman ko to. Ito, katame, uya. Armomocho kin sablay sil ni ray silukon. Luka haramas ni ray soda. Ari, tanamak sa iminyang sarawi. Agtailen. Kolta po ibang ko talik. Ang wanda na yan, na kolta. Iya kolta. Alimano, koto red. Ari, kit, naisiryo sa ptayan sarawi. Limano, may yaw. Kalangan kiyang kaun. Kabarabor kibe. Sabol makasanti ang kisubabweti. Limano, partong kit. Soda pot, soda nasiri. Ikalakalip ni ma. Ano no bilmimiya kiswasa. Arin niya liya ko to tiar kititigi. Yang iyar sancara buran korespweti. Inta makaway din kaun ukot mo. Pweki. Limano mepsak. Sang sumawa chopta. Iyay chopta. Yang rong nasanen kot. Magkabulbul siyang rin pinin kaun na bata. Ap mele liman matan kijaki. Sa pasota. Sa pulman kaun na masan. Wakason tikan me. Ikakpil yang wito lalarawan. Merlina Silvenos Patricio, Ikausan Nawi, Aso Titauta, Imen Katimpiang at a court, or Katete one, Kansana Mawun Nedalin, Eran Kaunapta, Hanskat. Kamelele no kupuran kauno, kaya kisaraw na sa niya. Ngayon ko ako sa kasantis. Kauno na pinpatin ko sa nito. Kauno tao tang sa liang araman sa kan koros na. Wewe o na pirsote, wewe mauno. Piksaraw. Ram pukat i sola kapola ng sarawi. Sola yang sarawi ako. Ito may ikunwibuya. Ninyo ngay rong-rong. Kaunopta kan na wawa tokuta na ranas na sa wewe o nepilwewe apsota non wewe. Nepilpin sarawya sota butan melody. Tano kubran po. Ipsatalo uliyakap. Kayulu kayang at nanatay no. Sampat karo sa sang salasang na. Uksaraw. Nakaunagta, yaw-yawita, iyaw-tan sansalatang mga. Hari kadunggiang pot, koi mimi tananiyom, itan peran ko yawat-watak, nasan kan narakit kapkapinian, tigsawat. Ini peran ko patak pon, atwa kudungorong aray tatang kano del clock tayo nilaysang. Isota na meron na, koi ini iperan ko.
Muan me koros men baca yang atre raikan macam air. Obluwi ay kaping ong samatay kot. Puwe kisawal malimpak. Turu iraikan mauyali teren nan pereng kawan bata. Iraikan makot tatawang kiyer. Puen kalwa. Melel. Maurwa chong iraikan. Masaikin tre tiarata. Kot menet. Ikabungaki kot melel. Chaklin o iraikan. Me tatok laut nan pereng kawan patawat nerani pung. Tatok put me pan. Kasan salong kecail, temewia kasan saleu, mekecail konotir sembareu. Kapengaki yang kuat kumalkan makin pelgiti amai lansiu mau pekmalang kak rong kanayeng, masanen kuat makin wia pepaus nerani pun. Mekare yang kumal amal kak kelangatan mana-mana kuat, mekare yang kuat saya tok nanamal mor, mau ketalar amal mor. O chaptai tawen masanan kot turu nan perawat makin pau sa masanan kot wimen kakela kakin kumalan kakasambal kaya may lanso ong kauno uya wat-watak sawal men kot masen o uya kabakap o kanayang amal kosay puwege kosay kasampal puwege buksaro katete memanaman mauro mela mimipon watay nan Lebih pata kau tepan kan isak palu ria isak keu. Katete lukayang wayu memanaman mauro melami pelawat alir tamak cakap suku iya. Ime pan create songkan mekcaban tuang nan silakan marut. Herkasampal ke karasepe makasumau tamakanane maula. Herkosukusuya tamakanane ukuster kusuya tamakami milaleo. Herkapangaki kot melel ansumau memoi tong trail. Pagcailang kak perang kacaman tatakot mawato metoto nan wing kot makare yung metoto esela kot minute metua chapil ngay hari iban kaim sangkila nan kayum bijar iralaut silu retutuk isak nintuwane masani Tuan puksarawi masani memen makin men isinama kumaur oran kabaran kan en presang awal kaya siwat o tukadi sang lokaya likam. Nanirawat fuwa kumakot kasik sauntarya magchailan uti sang lokaya siwat o lokaya likam. Pwede mapkat siya sawasya chail maurin saulang chailan kakirta. Riansu koros chang kakasampal ki atakosay puigi bantame. Merkel mimi pong lawata. Atakamele kin paita sang ni atakatete ni awata. Kasampal ki atamaur ukalangan kiyang kumalkan menananti maapten tuta utiarata quote minute nan par nan rairen pareo mabil nananti ko to le ramot kumalkelay o lalapot nanamaliwang kauner song de slumi pang preng pekereng mal kmalang kakasambal ki am taimen watawat am mansung kapakap o koso iya tamakanane nan silak mutumut himet mimen kakalaki yaman child o sawasekin child kak kelail nan silak kalangan o kauno koteng kapayata maur nan songan raikan koros makasilak lale kalangan o kasililiya main ko Kasilili main ko chungalan kian so mo wen yang we are wili abaman san ko ko mai chungalan ki sang padian kauna bata in biliang batang puina na pawali kauna bata o biliang pause kapeng o kasabal kalangan may nanen to kamelel uragan koros makin ucucung totogan paluwat esansal me paluwat kepetier wasa toto nan sampa cai sote batba toto nan Amerika te bilna Pacific wasa toto me kecai lelerie sangli totoken puin watch the group watch caravani paton uya sagarata watch puan kak toke ki kumailkan makin yang chon me chai chowang nan ta watch ni
palikoros ng kapagat. Mamia pake umakumpakataw kapagat di puinwatch the grupen kauna bata. Kung sudaban peselsang kacheng mesang ren kauno tokoy komu ang kalawats. Pilit niya sa watcha kung na sa Israel kan mekin yang chowang nan tataw watch ni Balian financing. Ucucin bata ko area koros me tataw pene o ucungata tataw kan puin watch and gat kuya kulkul telele toran watch o awya kapeng ong kuburagan koros me yang bacheng chowang nan tataw watch ni ucucin paliso de Pilipin I at kabagat o inanga at tumalong yung kaunon kabay kumaita o kangar tere lawan kabay kan kumaigin sawasawaski area korosen daw image may patawan uyaki eman wilyape anu ya kasapal kalangan ng kubrokan korusian komper pangakitang siyakin iyuyang kaunan kalisya unang tuwaw masani pamma kung sudapan pangakita ban lelan sawe bakomi ungay pan utang tulong watch may no kita heroes kung der chugotisang sa pulmoni ujujun kabagap in watch open magomkin bilyang chowang nan Balian moni in watch bilbil magumagit tatawag mission bilban jabier dabil jabitar o bilanane sa pulmoni sawas ang naneriya kanari ito ke kukuragan na chowang erlale o kukuragan na biligin meta-metawa chaman yang chowang lale abil kapeng tokoy kong kalangan o kaunan kabay da bubur karusya and then umaran Jesus Christ. Kasalelia Mango at ay malati Richard Narun Wayman Walian Rebellion Mission tay raikan magin awapan Rebellion Mission otokayat kung natatawakan mission natatawakan kalog at chapter o yawier raikan chunan group watch the chon natatawakan ng group watch pahan ko sige na Neo State the social level yawasa pagrenga wawi talogi way pangamaw na chay count Jesus the mass and gorge Rimen pakayat piyo kapese yung korusian social level iskomi tayo sa kabunggat-gat dapat pachoye makomi anane ikaw ay magchay korusian anane mass and gorge makomi inang yung may tata ay may pakita mo kung kubur kalangan o wewatong iraitso ng group watch party and kak biyaw ita schedule nagdata yan teran ang sultan na iraitso na tokan kalkalok si and kapilan remi teren ko yung kanini na naman wasang pusan kalangan o Kasalelia Mango. Hallelujah. Kasalelia Mango imen iya try kaping ong samatel kot weki sapul malalabot sapul makalangan po na trail mo o bil men uyata ay peren and kaping ong kupurakan korusya kayo iban kawaway isngay ay chungal at yi antirus celestine patpatro mawi nanway naway Mango sapul matrail kapung korusan kulang na trakaw no kuya ki sapul malalabot agad yang getrail nan parew matrail kapung me inanan mulatak eri imen patuanta ay cungal encouragement takaway sang nan masanan kot mesan salang getrail nan labing bata kira laut silu kira cik lemau uk sarau katete yang trail deki kau no sang nana trail mong yung unsak ter koporoporki meyakan meyasa ira jik wano kecailan camanta kauno nana trail wiwiyakan koros hambang kasali yang kecail alam bupu ira jik su cailan ter mata-matawa ter mata-matawa may lalakong sang isme utanasa yay kot kecailan moisang ijak cailan moisang meswat o wiwiyama po ira jik walu puksaraw katete yang kecail makcail pan kapayata patak pukat aban wiya wini
abarasong wini me mawong achail olakan temakin kamau yala achail olakan o katikik yala achail weirangkan me walian di chapin ngai uyai kapungong korusian me yang kat te yang mamasan marai kapuranwat imen kate deja me kachai lolakan yayan somet yai ranumet de deja me kachai lolakan yayan somet yai ranumet yai taimumet me kot kachin liki yang kachai len kalwa atai benini kalwa atai mo pokchai len kak yang protong ren kauno o yang tuwong kau nan mau ar kalanganin kauno ime men waliandi kich koroso wiyat kapimo porkan korusnya kaselelia main ko imen kayo waliandi pinin konopta the ministry in konopta kayo wiya kapung mulata pan kubran samatai court tatakan nganen court wi posono kamelele masoto kauno atatak wat chraban waita esan salama meranwat kitai leo pena pokchailen wiya tail kapung on kauno koyagi sombareo makauno court wi tatangi konopta sangbar nakiero lele the parwat karata utano konong melel kapungen pulang wasam utan kapaiwat pulto sangya iren kauno court ai tungal kapung troro rimen to ko kumail korusia me wiya trontatok and konopta kumail gan koros me share supplement court massen kumail gan korusia me yang support yang ututung tatok wat pillel kumail viewers korusia kumail mangi ma aramas patapatang kiwe jam massen en court asodro merongorong atatok wat pilban sidro paida kartai menuyai kapung mulata kong korusia lel momotso kan me biliang sawasawas aramas kan me biliang sawasawas nan tatok wat ipatrowan kamele le me song loud mai gatin wiatar lelator ranwat imen kapung troror toge kmail supporter kan korusia melel tama kam patogodi nan tatakwat wiya waran truga tigitigiyo abeuran kam bampur yang gila tama waran truga tigitiguat wan wiata niam banu mon ko turan ben jesus masani yang rail me pungkan me mimi palmaung dana kumail kotok mail yang paye kita me sama gatin kono batar peniai so me tubak mail kamongaya niai so me soma mail parakia niai so me situlgo mail kitong ya luko niai so me yet mak maiya tanarmas ko priyamai ki porashedom matawayang me song lao druyata adame jesus masani dana song koros mak mai yang metrikan puegngai me wewe ku puegi sapal metata dana kumai yang kauno karata ibilmen wiatai kalangan on kumail korusia lelotoranwat kalangan en court pueg me koros poitamau lelotoranwat ibagita challenge ne banok child kabaga pia child kasapal kalangan on kauno melel pueg poitan ta tokot wasacho libili ya me komkat te patroya melau party yang ya kitayo banok kabaga pia ta kasapal kalangan on kauno child bana samat court labalap kalangan en komi sepatrodo mom nan clockwork person wiat kapung mulata kong komi mainsa poposono kamele le mai samat court me poitan ta dogwat mai samat court nan pareu me imsaklar mai sam me ranwat sepatropano posen wiak yat kapung mai sam seposono kamele le me poita puegi komi mai sam komi me wiak pasanen me koros mai sam kalangan en komi court manaman se kapung kiam komi songarusia me poita ramasakan me ututung mai sam ta dogwat me karenga ka poita mau lelotoranwat sebilangi kamele le mai samat court meniat pilban tolang nan karyaun par mai sam se posono kamele le mai sam me songoros pan tapalap mai samat court tronda kan pan tapalap mai samat court supporter kan pan tapalap mai samat court viewers kan pan tapalap mai samat court iral kan makotong nan sabal mom way nan arain pareu me imsakla pilban tapalap mai samat court mai court po sa buyok tata court man me memor mai sam o sa poson me nature me got me memor ye kakairta mai sam court manaman kalangan en komu yai kabagap komu yang gatin bless mai sam tronta tong kan koros me puligi diarai line show yang uyata talk nan perawat mai sam mai court kan bil bless viewers kan koros mai samat court me bil puligi diarai line show bil yang pay yang mai sam kan bil bless Israel kan koros me bil sabal ale water baptism sang nan tatakot mai sam
Melel mai sam raikan koros me support mai sam komples o bil tapalap kapai me mia rail mai sam. Kot manaman kalangan en komyo kap nga marumi. Sa posono kamele le mai samat kot. Menan karyaon tar masaban tolang le mai sam. Eu par mat kosoy surbani char mai sam en kaweweta. Limang mai samat kot me bangkatin tatok nan karyaon tar mai sam. Kalangan en komi mai sam o kap nga marumi imet. Me wulian digi kit koros mai sam nan parowat. O wiagiat kapeng mai sam. O at kasabal kalangan koros en bil kopurpurwong komi o komigalep so tramen likin komi. Linganin me koros, poitan me koros maisan, intapan me koros maisan, sotra ramasaman kono yang ale maisan, ma me koros. En kopurpurwong komigalep ni kanay ni maran sabal mamieros at count, sound come out Jesus Christ, in Jesus' name. Amen.